Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoşku biraykum mugudari dike. Ez duxwazim jwara basa du hadisa bikim kulser navi peygamber pirtê bikaranînê li gorî bîr û baweriyan min tişî çewt û şaşî ku van hadîsana ne hadîsê peygamberê vana metnê erebî li ser navê peygamber aleyhî selatu vesselam hatî çêkirinê. Mixabin gelekî mele gelekî xwecê hema gava çi metnekî erebî li ku bi desta ket her wekî em bivê serwetekî mezin bi dest bike lawra lêkolîn û vekolînê wan tuneyê metnekî erebî li ku li ser navê peygamber gotibe qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber got aleyhissalatu vesselam muha gotiye hema yekser rast kabul dike bêku erzê Qur'anê bike bêku li ser bifikir bêku hadîsê wekû peyda bike bêku em bivê li ser rawî û rawî û ev hadîsa bi çend şêwe hatî bi kuda hatî bi çi şeklê hatî bêku li ser vana lêkolîn bikim malmêranî ki li cem em bivêjin Müslümanan hey bi taybet tişî xwecê û mela ku em bi hemû nebijî pir rêwan ji sêdî nûd û pêncî wan warê hema yekser wê tê metnê erebî rast qebûl dikin. Ji vê hadîsa hanîna di nava milleta hûn jî dizane gotê gotinê Peygamber aleyhissalatu vesselam gotî em rêzarê xwe bike gava heft salî bû emrê wan bike bira li mêj bike gava bû dest salê lêxîn ev hadîsa hanîna ev ne rast e ka sedemî çima ne rast û sebebî çi em ji we re bivêjin ev hadîsa hanîna divê rewa û Ehmed û Ebu Dawud ev hadîsa wana ez dixwînim Dawudê da Ebu Dawudê da û İmam Ehmed da kitêba Müslim'de İmam Ehmed da ev derbas dibe yani hemû hadîsê ku hebe gava ne rast be di Buxariyê da bijî ne rast be di Müslimê da bijî ne rast be di kişan kitêba de kêf avî gava hadîsê ne rast be ne rast yani gava di Buxariyê da be ne manawê ew rast e di Müslimê da be ne manawê ew rast be hin kes dibêje piştê Qur'anê ena kitêbê me sahih Buxarî û Müslim naxir ev tiştekî kê gotî hinê Müslüman ji para dibêje Xwedê ne gotî peygamber ne gotî û ulema gava bêwele ümmet bivê alemê ümmetê li ser vîya mutefeqin rastin alemê ümmetê li ser mesela hadîsa li ser mesela xurafa li ser mesela bid'a em bivêjin rastin di Buxarî di Müslim di kitêbê bivê hadîsa da kutubê site da çi metnekî erebî hebe sedî sed zidê Qur'anê ji rast qebûl kirî ev tişteke rast e ev jî ne rast yani wan rast qebûl kirî yani wê meselê da em yekîta ümmetê çêbîyê piranivî li tişkî ne rast li ser tiştekî ne rast îtfaq wan çêbîye hadîs ew divê gotinê qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye murru sibyanekum bis salati li seb'a sinin divê hûn emrê zarê xwe bikin gava heft salî bira li mêj bike wedribûhum li wan bixe aleyha li 10 sinin gava bû 10 salî li wan bixe gava li mêj nekir gava bû heft salî şîret dilê bike dersa bidê emrê wan bike bira li mêj bike heta bû 10 salî gava bû 10 salî li mêj nekir lê bixînin وفرقوا بينهم في المضاجع gava em bivê keç û xort keç û kur em bê di nava nivînekê da radizan nava nivînekê da be gava bû 10 salî êdî nivînê wan ji hebe qetînin ev hadîsa hanîna tê gotinê Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ev hadîsa hanê bi çend şekla heye min du şeklî wanî hatî şeklekî din jî heye şekla di dê jî di da jî ji Ebu Hureyre hatî riwayetkirînê Taberi, dilevzê Taberi dibêje muruhum bis salati li seb'in gava bu heft salê emrê wan bike bira li mêj bike wedribûhum li aleyha li 13 gava bu 13 salî lêxe gava bu heft salî emrê wan bike ji wan re ders û şîreta bira li mêj bike gava bu 13 salî lêxe hadîsa yekem dibêje gava bu 10 salî lêxe ev hadîsa ku li ser navê peygamber metnê hane divê bu 13 salî her wisa divê mesneda eva Taberi da divê ve fî senedî di seneda vê hadîsa Ebu Hureyre dibêje gava bû 13 salî lêxe Davud ibn Muhber heyl wê dirê em yekî ji wan rawiyana huwe metrûkin divê mervekî em bivêje hatî bijîşin mervekî siqepê tunê ve qad teferrede bihî wî tenê ev hadîsa riwayet kirî her wisa ev hadîsa hanîna bi şeklekî din jî hatî riwayet kirin min nanî di rivayeta vê hadîsa da tê gotinê ku Peygamber aleyhissalatu vesselam gava wefat kirî
تو کسی که اب حدیثاش پیغمبر روایت نکری لسر تشتی که کاغذه که وچه کاغذش تو نباید چرمه کی بی داره کی بی کوره کی بی هستی کی بی لسر تشتی که نویسان دیه نویسیاتی دیتن گوته بسم الله الرحمن الرحیم که وزاره و بو 7 سالی ام بویژن امرین میجه بده که بو 10 سال لیخه یعنی اب کسی اب حدیثا روایت نکری اما محدثه اب حدیثا راست قبول کری تکتب خدا بجی کری اب حدیث هانه نه پیغمبر علیه السلام بشما هلا بویژه قدر خودی پیغمبر علیه السلام لکیان زاری خستی گو بیلمش بکه زاری 7 سالی 10 سالی قد وقتا پیغمبر دا زارویه کلمش نکربه زارویه که هم بویژن اجدمیجه دا هم بویژن سستایی نکربه نویه خواه زارویه خواه زارویه مسلمان پیغمبر علیه السلام لزاره که خستی گو دوی هون لزار را خبرال مش بکه شخو جاره که عبادت بزوره ناوه دوی عبادت بخلق صافی جسلق صافی و برزا مرابو که خود قبول بکه ولی کلمخ 4 ساعت علمش بکم 4 ساعت روجی بگرم 4 ساعت زکات دی بدم شخو جاره قبول ناوه آدو دا حدیثه که پیغمبر علیه السلام هیک تکذیب به حدیثه هانه ده که که دوی جه گوازارو بو 10 سالی لیخینه اوجی اوه حضرت عائشة هاتي رواية كنا دبير رفع القلم عن 3 دبير القلم جسي جورة إنسان هاتي راكنين درق وانتا قونا ناي نفساندني عن النائم حتى يستيقظ جكسي رازي حتى هشار ناب قلم تشكنان بس يعني ملكات خير وقونا تشكنان بسينا چونكي رازي هاش خواتوني مجا سويلي شو جرا قونا نن چوغتي شاربو ووي شاغل مجا خوابك وعن الصغير حتى يكبر بله حتی یک بره دوی و عن سبی حتی یک بره دوی کسی زاروک حتی مزن به عقل بالغ به رشید به ام بویژن قلم در قدرت تشکنان وسینه و عن المجنون حتی یعقل او یفیقه ام بویژن کسی دین حتی عقلی ورسری آنجا ام به وحشی حال سری ام به مخابهات جوان هر سی جوره انسانا حتی نيسر حمدي خواه قلم تشكي نانويسينا و حضرت عائشيش پیغمبر عليه السلام روایت کری شخواه زاروك قوة بو 10 سالي هنا زاروك تشكي سرفرزنن آدو دا او پیغمبر عليه السلام بخواه تشتا نکری قوة ام نوی معنی کو ام قای زاروك خواه شیرتا نکن درس ندن امان هینی دین نکن امریون المجی نکن نخیر زاروک بود 2 سالی 3 سالی تو دست بده که پی خودی داده ناز کنه پیغمبر داده ناز کنه یواش یواش هدی حتی بو 6 سالی دوید از مجوی لوک tam دا گرته با شو آنا علم مثبت جی زانین ام بوی باوی که زانستی حتی 6 ساله مرا چه دا زاره خواه جی 6 ساله شو و زاروک ایدی زیده جی مرا نگره جی حواله خواه دگره جی مکتبه دگره جی دبستانه دگره جی هاوردور خواه دگره جی بروی بله ام زاره خواه هیم بکن ام زاره خواه بران میش بکن بران نسله که پاک و پاکجو مسلمان پیدا به دین خواه ناز بکن لی نب لی خستنه نب تهدیده افتشته هانه ند لایقی و خوجه و مرلای هم به پیغمبر گوتیل زاره خواه پیغمبر علیه السلام تشکی ور نگوتی وانا همه هر متنه که عربی و بیست نکس توی پیغمبر قدری خواه همه باریکه که سری خواه بخفتینن باری مجوی خواه بخفتینن حدیثه همه و چه حدیثه گدید یکسر نوی پیغمبر راست قبول نکه کلال بخاری مزاکل مسلمی مزاکل راویان مزاکل لچند کتیبه مزاکل اب حدیثه به چند شکلاتی ما همه خود تعالی همه کستانی دای پارا ملا همه لکو قاله کدی و راست قبول بکن قدر تو کده گیته امگه گیته قد تو خواه نخفتینه قد تو خواه هشي خوانه نسري خوات تو قد نشي خوان نخفتين تو قد زحمتي نبي تو قد اسلامي تشتك پیشکش بي امتي نکا هما تد بخاري دا چدي بي ولا راسه مسلمي دا چدي بي راسه ورنن قربان سري تشتكي ورتوني جخيري قران هر كتبت دا راس هي غلط هي هر كتبت دا راس هي غلط هي دو بخاري ومسلم دا تمام كتب حديثنا كتب الستة دا حديث الراس هنا وحديث موضوع جهنم حديث غريب جهنم حديث ناراض جهنم حديث غريب وضعيف ناوي معنى مو بيعمل كان در كاتنا ما دبي ضعيف ناوي معنى بيعمل ناوي تشكوتي انت بابا دلتش حديث ضعيف ترى بس بيعمل دك تو شو حساب خد تعالى
ولا يا ربي بخاري ده وان نویسان بو خدا تعالی شرط بخاریش درشان مشترى مسلم شان نه مشترى قرآن شان قاشته تنبو قاقلته تنبو در رب ساقوا تو گورا قرآن عقل خواب کارن تو گورا بخاری و مسلم عقل خواب کارتین جبروی و گوا حدیثه کی دید جیک متن عربی هنگ لسر بفکر امکانی و تو نبیش کسی زانا بپرسه و کاتش کسی زانا پرسی که ولی حدثه راسته نه نوره سیدش خور راسته کج مرا چند متنا بینواره کج مرا چند راویا بینواره مرا چند کتابا بینواره ام به کسی گوز ام به ردیه بیا کری کی چما ردی کری ردیه کری کی راست قبول کری خدای پیغمبره حجمت اشتاه حتی جارب دن بیم دخیل خوشی دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته